levo and the Wabina Walevo and Kamikuan Karuan on the session the bully. Kinda can't tell no Bulanak. Mitakani the Talitati on the way to wish on the wrong of the Tico. It took Makawa. Yeah, a Bogali Sweat weekend and on the everyone bought them in the one day taken the Tico. And on the Baba Roti con in on a Lissuana Turan. Crem Durano the Mas. Turang Savarota Mendo Talaman Rango came sa Raitalabi Kemuni, sa Kerena Alotamuni to Birke Mami, Nibosamani Turanga Chisu Nevomula. Na Laola Kuningon of a Prosai and a Volani Taniala. Gone Kono ni Ulingata. Na Daniel 2 timeline ya. Matai na Matinto Babilonio, Tina Matinto Babilonio, Metia Persia, o Teo Persia o Crisi, o Teo Crisi o Roma, o Teo Roma, o Namaten to divided the 10 divided kingdoms. Yeah. Ni o tinga na 10 divided kingdom, tarap sa Ramaten to Europe. And the Satigo ni kuwa, and now na say exist kambuletuk in Ramaten to Europe. Dina? So today is 2025. Etiko na timeline ni Daniel 2. Daniel 2 sembernioti. Na pro sembra ni Daniel 2 sa start. Iya sembernioti. Semberni lutu mai na batu. Na batu na ngai lutu mai sana. Go. Na batu na lesu Roma ina chisu. Sembera. So we are still along in this timeline. Orto che da buoni be timeline tutti chilometri di Daniel 2. Go Europe. Ne kauti kende ani kinele su Romai. What in a matter to then divided kingdom et tumbu na ilulilai. Ko to saredo ti mai na bulisa oti. And 538 to 1798. Na 10 divided kingdom et tebu in 476 AD. So na space e wongo mai na ilulilai me da berle su Romai. Na be events to do kaya na tukiloma me tu na tu weekend. That we are coming towards the time when Jesus returned. Eh? Go. Ana ilulele tu sangaredo tingango. Sa mai wakamuria tu buru na bobuli ni leulelai. Mai nangauna ya me ado tu mai nangaunungo. Sa wakamuria tu buru na bobuli kedea. Niku sarunundo lu rosa kalima. Minda sa kilana ngauna sadaba sa kena ngauna dotana kene rengori mai na Papiloni, Media Persia, Crisi, Roma, Europe, ote Europe con timeline viria la koma ina ileu leilai loma ni ngauna ni Europe e tumbu kina na ileu leilai. Okay? Timeline 3, e kauti kenda ngona Daniel timeline. Na bole Daniel tukina e vitu na timeline. Timeline 1 na Daniel 2, timeline 3 na Daniel 7. Timeline 2 na Daniel 7, timeline 3 na Daniel 8 and 9. Bale tanda sa toso iliu mai na ileu lelai kina 1844, from 1798 to 1844. We are progressing towards the second coming. A progressive movement to the future. Nangaw na sample kina, may na 1844 to date, to 2025. Go. Yan na muna sample ito kina ni Kuwa. Sabo sa nga pagkalaylay, may daba ba nila daba? Nalisuro may na chisu. Naturaw ay. Yan na muna sa ito kina, na head 6. Kuwa na nga talimgo. Nangaw na yan. Au na sinilay mo na nung galo tamu me daba. Veilete tigo kena tomata me senga ni mundo. E na ado na ngauri na suka na alo tamu. E ado na ngauri na suka kina. Ia na ngauri ko na tuda ke kome ke na ngauna ko ya. E na ngai tuda ke ko dei.
mai kele na mena da kava tota kina luwen rakaino mana gaya den dona ngauna rarawa sa senga sar ni bawa kakina mai nei bakate ni maten tu kava wana ngauna koya waka samataka na be ngauna ni rarawa era lagu duru na Israel mai na ngauna ni bakate ni alno mai na ngauna go e senga ni dona ngauna ya me toto bata na ngauna rawa satu metan ko na ngauna ni rawa ya oi ko batake on dona lagu duru e katuki na Daniel 12 ngo wana Daniel 12 tikine ndua e na ngauna koe na ngai tu ke kode mai ke le dama na kava me tota ki no yana oi ra sakune ne dan ribole pibe oi ko na kanda do mo sanga na binga na motorong ichisu na rangu tingor senga na rangu tingor senga sabi naka timeline 4 e kauti kenda mai na 1844 kina kaono ni ulingata to san lau kina wasetini ne vole taniala o san wiligane vidan tikina ene katoli amba ki se rusi le tui persia santo na kai bareta ki taniala o ko sa ba den telenga ko dei kasa kandina sara na ga bareta taniala alright bina vole brenya maki o taniala sa reva tinanga me kumbule tu kinango ngongo ka ke sa bareta ki wa kona kantor mo stamo ko taniala sa reva oti na sandelo sa ting mai luo tani ala sa rei dauti na non ramo garrota que na tamatalo tu ni tu tingono go tani ala sa rei dauti ronga da voltam ene katolni amba ki se rusi le tu persia saute ma metia persia no se te saute babiloni go sa maten tu metia persia sa ti tranqui no tani ala o ko sa va dentro na princesa casa candina sara io sanduela dava dona i walu dende kasa kilana kaungo kokoya kasa mandala vuana rai wotu ia ko taniela kawa tangi tiko ena ngauna koya kavida na madawa tolu sarna kena wiki kausa sengni kania na kaka na binaka seu tawalea na leo ni man sena waini kawa senga talanga ni lumulumu kameoti mandevida na madawa ia enai karusanga mulu kawani singa enai mataini bula na March April 536 na Persian calendar ni wanti ko na mbati ni uthi wele ko itikeli na Tigris awanga itava ke kabareda kareda sandona tamata lubeni kalongo na bota kilan dua tin katolo aware uke unga reda dua sabakana lubeni tamata sa tingo mainda kungo ya choni sabaka sura na sura lineni yana tolona sabao de na Colandina ni ufasi. The very scene that was shown to John in the Isles of Patmos as a redo to Daniela, may nambati ni uthi in the Tigris. And Daniel 10. Atararawa, sangay Rome Osaki, gona ka sangay bulay. Asa ka biyaw, oi ko Daniela na tamate bagaba. Mo kilala mo sa kawatuko na biko, katula kay nebamu. Niu sangay talay ko, talay may veiko. Iya ni sa bosta ka na bosa ang gabi ang kukoya, kausawa tu ka sa taninini. Sangay ka may kukoya, mukako ni Taniela. Sarungo nila na mubosa may nakinay matay ni singa, kuwaba kasaraki na naroma mo mokila. Nangauna ba rete kinabi ko na rey votu. Nangauna sala ko may gabi ko na rey votu ni Runondo lutolo nan raw, ng bongi. Abarete kiwa, sala iloman lang tagati ko Taniela, sa sangin lumulumo sa ni doon nakakarabila ka kaniya. Kasa mga rawataki ko na mata ni Kalo, iya kausa lakomay, medaba. E na wuku ni no mubosa. Na kao binakata, au sa lakomay ngo. Sangay tutuko ko ya. Iya saborati au, na turang ni maten tu ko Persia, kambong ibida. E bida na singa na singa ni Kano Taniela. Tolo na wiki, 21 days is exactly 3 weeks. Na yangelo sa tunabango, nangaw na sa nga sa hado ni kinumitutuku, au sangay may. Iyo, Taniela, must you have for 21 days. Yan, alaman 21 days ya, roda. Karay na sa alang may bukaya o kumay keli. Baleta ni tarami kwetiko na tuwing Persia. Na teboro. Raw balatiko na laman ni ngaw na yan, o may keli nga may totay kwa.
En due meir na turanga ka liu, ka wamani tiko ngaya ni maikia, kay na tui Persia. Aunga ila ko may ubata kila veiko, ni wili ka manda na tikin ng damdam ay ruwa tolu. Kung nakawari tayo weekend ha, tani sa raido timay na nong tangaw na. Nangaw na ni decades ko sa taraw to, tani sa raido ti. Kung nakinawaray ka ng wili, tani sa raido ti. At yung naman ko kuya, naka enadomira na kaibay, nangaw na daba. Ni nambongi bunga manda na daba. Warubitan no tumuri. Rora, sangay ka ko kuya. O sa kilase sa dawan beka na kakao sa lago may kilebe iko, iongo ka na lesta le manda me ubala ka na tui Persia, ini sa lago ni raida. Ngai lago may na tui krisi, no tio Persia, ang basing may na tui krisi. Semberi basing may sa kilara odel. Iya ka na tukuna me iko na kasa mulay enay, nay wala tambo, nay walang dina. Kasa sengen dua sa bebu kebeya wodenga. Mai kelinga o Jesu Kristo na nung douturanga. Ni kuwa sa tawaroreda beyond the stars of the cosmic struggle for control of the universe. O bura-bura todo ko erbingati tati una tamata e nangaunungo. Erbingati the struggle for power. Tu sana waroreda wana Daniel 11. Daniel 11. Ia kawanga tukuna bei ko na kandina. Raila na letolo na tui me tui Persia. Kene kawai butuni o wale wirto kene nga ia na kauko koya. E na bukuni no daba. E na waka unge tira kene nga kina merabala kene maten tu ko krisi. E na ngai tumama endo na tui nganga. Ora na maten tui krisi. Alexander the Great. Ia e na kalebu sara na no na maten tu. Kana waka daba. Na temgo na Italia volinga. Na wole tania is a prophetic word, prophetic message. Mana bosa ba prophesy. Lama na malambal ni Italia volinga. O kainongu brongo kito todo antingo kito sing ni boto kay na Italia volinga. Ko nga nangone tiga. Nakona. Kalileya ko era ni Italia volinga. O simada lo misi. O kami ni sa bagwati, ko ya Italia bulinga. Na Italia bulinga refer wa ndo na tamata sa ni bagwati. O Alexander kale mo ko sin bagwati. Ko ya Italia bulinga. Ano gali tarata na tini na matagali temo ko iti tale loma. Na tini tul sa vulkano ni bole tani ala wastil kando. Ko ya Italia bulinga, sa ndo lewa. Natamatugo na tunga na bala. Alexander the Great. Ngayon na sasakay kini nindo na matan tu mitura o talimatana sa may nakaba na bibol-uluti sa ngunungo ko endo ng galon na alcohol. Kalamuti na kita ng mati magandua. Orto na naturang lima, orto leva. O Lasimikas, o Cassandra, o Ptolemy, kaysa Lucas. Kung ano ito general. Niyo ko sa nindo na lumena. May bagay bakaw akin na meron tauro na kinamaten tu. Orto na general levango, orto nga waseba na maten tu levango. Meron tauro tu. Orto na turno ni balo levango. O sa tanla tarabik ko na kahit tigo na Daniel 11. Daniel 11 is the book of history. History ni non toso na kaibura-bura. O sa nambita bagay alealo. May nawasi tinikan 2, 5 to 35. Na may bolo tiada tiko may na tiko may kamuna na bebesau ni belutaki. The struggling for power. Alexander Caleb may vimbo ko na tolo na tegabo ko na 331 BC. May lawan nga ni matikina, orto leva na no naturo ni bal, orto ngi waseba na matentungo. O Lasimikas, o Cassandra, o Seleucus, wata kay Ptolemy. No to tarato na matenturo tungo. Tumbo na may kinin do na matenitu ni Pompey. Go na pagan Rome. Tumwiki na ramaten na maten tu baga Sisa. Okay? Roma baga lotu, wata kay no Roma baga maten itu. Non Roma na may baga rota ki na elo sabsaba. Nei ko na maten tu ni kalo. Rongo ka may baga rota ki na maten tu ni kalo.
So from verse 36 to 45, maina 5 to 35, e aloro maina non rombasi ka mai ron rongo. Ron ba lotu what kind of pagan ro. From 36 down the line, e asama dhomi kenda maina tiko na ngaungo. O sara ba rawili kango. From verse 36. Yana tui e na ba en dona tui ni Italia bolinga ko e do robo sini bagawati. O rambete rando bagawati senga. Right, go na tui. Ko en go na tui. To bara wili ka go na keni telnoa. Yana tui ni Italia bolinga kana da bani da kabo ko ya. Baga ver tagi ko ya. Baga le bui ko ya. Me wasi be ke ngala daba. Na kalau tisu Kristo kalau lia tamata. Io kango e dona tamata e lia kalau. E baka tokai ko e meta mata ia me medava. Me kalau. E sini rau ni baya. E raunga ni me kalau na tamata. Duso te raunga ni me tamata na kalau. But for na tamata me kalau sini rawa. Adono? Go. E baka ver taki koya. Baka lebu koya. Me wasi me ira ke ngana lava. He is a God. E na lamuta ko koya na wasi me ba kurumuita ki wana no na kalau na lava. Ka vaga kaya do ka me oti manda na bedin rubi ni na vaka na casa lava. Na casa lesi mo me na kaba e na da kaba. Along the prophetic message in Ebolatam. The Pope is of so great dignity, so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. He is likewise the divine monarch and supreme emperor and king of kings. Hence, the Pope is crowned by the triple crown as kings of heaven and of earth and of the lower regions. O koe na Italia bolingai, waka there tiko ya. Kanga me na kaba na bururu me na kaba. Gori. Rausalu nulu tu gori bata kebe. Trump. Ira bata kebe. Putin. Rusia. E sana rea batona sana mui, sana matawa dei. O konroti. O konroti gori na na presidente kino non tomatintu role sota. Ida ke na United Nations. Sa tiu kino ko ni ko me sa control ta ka burura. Au sa wili ko tene keni tutuku, mai na verse 36. E na baga ver taki koya, baga le bui koya, me wasi kena nga verse lava. Kalau ira kena mo tamata. The whole world is getting ready to wander after the beast. Revelation 13. Go. Ira en ro ko ira kena nga sa tiu ko ibe. Ura. Right, verse 37. Ia na sali mia kirako ko na kaloni no ngasi. Se na non rakando do moni na lewa. Se na do na kalotani. Ni na bagale mo ko na kakene na ko. Au tarin kem do na marama. I kemuni. Na rabo manda na nomunikando do moni na marama. Bale tokango go. Ko sini mia kirako na nomunikando do moni na lewa. I lewa. Na rabo nomunikando do moni na marama. Sulu. Pabe quando tu resam. Eu qual é Sulu? Quero botar que está na rua. Ileu, bukila. Nada. Vá. Go. Saco go. Que vou agarrar o outro baba, bate com ninguém na baba. Well, that is a prophetic word. Na ele wana lutu. Na tuita mo sini be kila ko ndo na mata lo tuta le tuge buruburungo. Sini be kila. Harega. Sendo na kalotani. Ena baga lebu ko ya ena kakede nga ko ya. Ngor na kaza kaba. E baka zoko mata taka na lotu. Kala beta na kana charismatic and Sunday worship. Ngor na nona sasanga me baka ndo mata taki o burubura on the Christian world. Na sanandua ngai no neta na UN. Kwana ke kalonga ni kene UN sa tarai burubura rautu. O ko sanga ko me ndo mata kina daba. Wando wata roma dana lotu. Go na ngauna nei Ronald Reagan. The Holy Alliance. How Reagan and the Pope conspired to assist Poland's solidarity movement
and hasten the damage of communism. Mai Poland is a malmalungo. But to America, a sao matauthoko na kena mga malungo taki na communism may Polandi. E sao matauthoko America. Ia na bebo no e na vota me bagay volikina. Kakeda na nakava me gain mai kino koya. Proada, tingine Washington gono tingine wana revelation. Ia kaware vele tolo na ala vela erto sa bakana daba. Erto sa lao may nangusuna ng atelewo nangusuna talaga na manu-manu, may nangusuna talaga na profit bagay laso. Ni reto sa naba. Oi reto ngo erto sa kita kana daba. Arto sa lako ani beir na tuyi ni bebo no kaidei. Kabo songo ni raba takina daba. Valundina ni singa koya go. Kaya na nakaba go me bagay volikina. Go, rumada. Tolu na alo belbela. Lago may nangusin nga talero, ngusin ni manu-manu, kay nangusin ni profit bagay laso. Go. Nangusin ni profit bagay laso yan na Sunday worship. O Amerika na thoko bata madamay kina na lutu. Sa thoko bata o tinalotu may Amerika na ngaunang go. Daray na kaya na nakaba na tebora ni otio tinangaunang go. Go na ava ni matakau. Na tata wasi-wasi. Na duin-duin ni matin tu rebelita ki burubura. Founded under the Club of Rome, is responsible for today's United Europe. Its 1972 reports the limits of growth. This served as a blueprint for this gutsy new political, economic, and military union. Already the Club of Rome has divided the world into 10 political economic regions, referred to as kingdoms. Adopted by 25 countries at the second session of the World Constituent Assembly, the 1977 Constitution for the Federation of Earth proposes an administrative structure of how many? 20 world electoral and administrative regions with 10 mega regions. Obura sawa seyo tibatini from the Club of Rome. The book of Revelation 17 clearly stated that. Go. Sa group tagioti. The United Nations, sa Lingoma, go merani rawa na nabingarabi. In 2009, the United States had divided the world by what they called as the 10 regional grouping. It is close to what the Club of Rome had proposed. And about the Latin Cabitu, and a tinker work in a tinkaba. Yan ay lewetini kwa reda, erto sa lewetini na daba. Lewetini na tui. This is Revelation 17. Arto sa senga ni mga matan tuti ko inday. Arto sa kaukawa kay kwa naman manu, may bakana tu yan ang dua nga na yawa. 1 hour is prophetically is how many days? 24 hours is 1 day. 24 hours, 1 day. So 1 hour? Huh? 24 hours is 1 day. 1 day is 1 year. 1 year is 365 days. I don't know. So 24 hours is 365 days. So 1 hour is how many days? Is 15 days. Half an hour is 7 days. Revelation 8:1. Asaba naman di koloma lang meron tayong doon na daba. Half an hour, that is 7 days. O tinga na siya tang may loma lang sa babon na nawang gawo. Destination planet Earth. Mission to retrieve the saint. Elaw to loma lang ni half an hour nga. Okay, tuloy sa laki. Orto na koko nga ba't kinamanuman may 1 hour. O irto sa loma mataka ia irto sa sulian na non irto daba. Ganga non irto koko o beidei. O irto sa beba la keidei. Ia sa rawa irto na daba. Ni sa turang aventura nga kokoya kay na non irto na tui. Ia nangumato tala nga kwere sa tiu mataka oira na gaba daba. Kandini taki kaba daba.
All right. Na vura na valuti rango. Valuti kwa na lami, watakaina ratua watakaina lami. O ratua watakaina lami kainaki. O irango rango matua. O irango rakadivi. O irango randitaki. O irango ratoka ni tamatandina. And this minority group is where you belong. We are that group. Go. 1985, under the Club of Rome, the world was divided into 10 trading countries. Erto sei mga matani tutiko. Iya mga trading. Wasay mga trading. Matay na kini was na NAFTA, tolu na nation. United States of America, Canada, Mexico, what kay Central America. Number 2, European Union, 3 kalimang nations. Britain, France, Germany, Italy, Belgium, Denmark, Ireland, Spain, Netherlands, Greece, Luxembourg, Portugal, Austria, Finland, what kay Sweden. Ortongo ni ado nang arto be bolibata. Erto be baka doko tagna baka takirto. Kini katulungo the APEC, Asian Pacific Economic Countries. Tini kawalu na nation, inclusive of the 15 South Pacific Island Forum. Nation, American Obiti, Ken was Pacifica, Taudoko. Australia, New Zealand, Indonesia, North Korea, China, South Korea, but ke Mongolia. Ona taronga sa naman sa sineki na kay China bit just because of this. Ni ado na kumebit ya song Australia but ke New Zealand ni kitando lo China. Why? Raw klase ba raw group ba to bit but ke China. O North Korea talanga. O South Korea but ke Mongolia. O na kay China kanga ya bala rukun matan singo rakania. Kanga ya bala rukun matan singo rakania. Daw ngaro namulikan ke China. Do kanya ti uno to sinikila ni pusi. O yo sinikila ni koli. O irongo na kena na spices ti vera bakan to mombula. Raka Mongolia sarber lang mai. O sinikila na barkania. Middle East and North Africa, Turkey, Syria, Jordan, Israel, Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, Maghreb Union, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, what kay Sudan. Western Asia, East Europe, Balkan State, Poland, Romania, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, Albania, Yugoslavia, Estonia, Latvia, what kay Lithuania. O ito ang grupo ito wasikina. Central Asia, Russia, Armenia, Georgia, Azerbaijan, what kay Cuba. Asian, Southeastern Asia, Thailand, Bangladesh, Cambodia, India, Laos, Vietnam, Burma, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Iran, what kay Iraqi. O chama ni endua nga. O kasi ni beboli tala bat kay endua. E boli tak nga dano niya ubura-bura. But bebuke ko siya nga. Niya naman nga na tsunami, he solved his own problem. Chama ni tondua. The main South Africa, Union of South Africa, Nigeria, Ethiopia, Belgium, Uganda, Kenya, Somalia, Angola, Rhodesia, Mozambique, what Kenya and Madagascar. O tungo doon was. Kenya yoti, South Latin America, Venezuela, Brazil, Colombia, Chile, Guatemala, Nicaragua, Yucatan, Paraguay, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Uruguay, what Kenya Guineas. Above are the 124 nations of the World Trading Organization, 85 of which are anti-USA, but they do not have a choice. They've got to comply with the rules and regulations set out by the United Nations. Head of the United Nations, Etiuma America. Go on a sa tuki na nanda buru ni kuwa. Revelation 17. Oirtongo oirto sa lomabata, oirto sa solia na nanda tonganga, ke na nanda tongoko they. The whole world will support the beast. The whole world is going to support the beast. Oirtongo ortonabiba la kay and they are going to fight against the Lamb of God. Yes, arawaira to nalami. Na ibalungo sa ganga arawa to nalami. Sember nila nabab sa latiko, but the Lamb will be the winner. Nisa turang abeir na turang kokoya. Kay nanon ratuy na tuy. Iya nang umutu talaga oir sa tigo batakaya. Oir sa kadibi oir sa ditaki ko oir tamata balaba. Dina. Go Benedict. Pope John Paul II rang in the new year on this day, which renewal call for peace in the Middle East and Africa and the creation of a new world order
based on the respect for the dignity of men and equality amongst nations. Sambiutamo Koengo. Go. This year, John Paul directed his thoughts to the continuing conflicts around the globe, but he stressed that to bring about peace, there needs to be a what? A new respect for international law and the creation of a what? A new international order based on the goals of the United Nations. Daniel 11. Go. Jesus arwalagan lismay. And the boy winibinak. Decided to be some of the goals of the United Nations. Sanawiligan, dua. World government is the concept of political body that would interpret and also that will enforce international law. Inherent to the concept of the world government is the idea that nations would be required to pull or surrender, depending on point of view, sovereignty over some areas. In effect, a world government would add another level of administration above the existing national governments or provide coordination over areas national governments are not capable of adequately addressing as independent policies. Go, do go. Globalization in literal sense is international integration. That is international integration. It can be described as a process by which the people of the world are what? Unified into a single society. May sa klase ba tamin duang na group. Anti-nationalism is the idea that nationalism is the undesirable or even dangerous in one form or another. And sometimes, though less often, the idea that all nationalism is dangerous and unfavorable in all cases. Kung minakatamun dua tani, o iko na sengni favorable. Ike enta sengni dua batakina na tamatalotu ba karisto. O sanayado mun dua tani, o sana valutikina. So, tubarao, the whole world is going to come against you. We, the people of the United Nations, are determined, with the Kandua, to save succeeding generation from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights. Salabet na human rights. Dondono ni tamatayan dua. Nandono ni bawat yo semesa bati kay Thomas yo san sinran ni sangata. Because that is a human right. Na United Nations san labeta da kamay. Sandono, to establish conditions under which justice and respect for the obligation arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom. To practice tolerance and live together in peace with another as a good neighbor. Kailan doon na advertisement, doon ako may biti. Doon na lori dito, may lori niyaya. Tsata ko sa may nawamo, doon family sa tiguitay. Yes, arti mo nga niya, lori yawe. O sa mga India. To sa lang may ito nakago, to sa may diyabat kina. To nakaibiti, kito na bubalango, kito naka-India. In one as good neighbors. Nakasabi ko ng ko, hindi na. To unite our strength to maintain international peace and security, to ensure by the acceptance of principles and the institution of methods that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion and the economic and social advancement for all people. Sa dua batakina na tuitamu mesa avaka. Gode Benedict. Kadibo Benedict no tutu. Do not fear. Put your trust in him. The life-giving power of his light is an incentive for building a what? New world order. New world order. Iya na non to ngaw na tuwi ko ang Daniel 2. And ngay mga tura na matin tu na kalom na malang indo na matin tu sa sarindap. Na non to ngaw na tuwi ko ya. Ko na divided world kingdom ko sa au sa may labet na tango. Ko si refeti ko ya. And na matin tu etini tatawas-was may niya ni matakaw. But in the book of Revelation 17, nabura-bura sa wasayo ti mga vida. Tini, au sabi ko, tinakini was-was. Sa di na talaga, tinibol tamoy, na non-rangaw na. Erwelo tayo, tinorto na tini was-was siguri. Sa nangay kanabote, kinanamatin tu ni Kalu. Sa doon na mata ti ko na European Union.
sa teu me dogo bata mai. E na ngauna na lutu mai kina na batu. Na matan tu nei chisu e na ngauna lesu o mai kina. Iong gone in the sakila na daba. Na ngauna. From the International Criminal Court attack on America in 2001. Kona Twin Tower. The day that changed America. Gonna sing a beso kino America. The most sensitive and serious barrier fell September 11, 2001, the intelligence of military. Mesana do batakina. Whereas I merged the CIA, FBI, KGB, Mossad, M15 and M16, and all intelligence entities of the world, also the police and the military, for instance, the coalition of the what? Willing. Sa that you may go, baletiko batakia. So we don't have anywhere to run away. All we have to do is just run away to God. Global war against terrorism. Ayado tinikua. So Jesus is about to return. Remember Mrs. White. Remember, we have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. The prophecies in the 11th of Daniel. We're looking on the 11th Daniel. The prophecies of the 11th Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. In the 13th verse, a power is spoken of, thou shalt be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. And unless you tell him, na tuitam buena the capital in the kanga, as the covenant only will again return. Continue to Mrs. White, since similar to those described in these words will take place, we see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds, who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book. I'm talking about the book of Daniel. For we are now entering upon the time of trouble spoken of in Daniel 12, 1 to 4. Sanda te udawi kala wani kinamo. Rongori, rawa bebosaki, na kena monumutaki na communism my way, my Polandi. Nangono go si tuta la communist sa senga. Asenga, right in the timeline go, and I will tell you what still gandua. The United States is intimately involved in the attainment of both the immediate and the ultimate goals of the Vatican. These are the immediate and the ultimate goal. Dual. These goals are, one, the annihilation of communism and the Soviet Russia. Rua, the spiritual conquest of the USA. America. The ultimate Catholicization of the world. Daniel 11, saya dongo. Sa malu-malu na komunisi, Daniel 11:40. Sa konga tagitalang na lotu may Amerika. Daniel 11:41, saya. Sa buong ngo indua. May mga lotu katolika takyo de. Pura-pura. That is not very hard. It's very easy. Mga lotu nga na siya sande, so ko nga. O kaya matambo na siya sande, sa ati uraulingana. O rin nga siya nga, ko kumdo. Duwang garetiko. Iya na kuya. And in that time, na kena mga tao tiyan, may zumo mo ako kuya na tuwini dewa, iya na tuwini to kalawan ni didiwa, may baka na zorulada. O kuya ka nagingini balu, kaya na tamata bondose, kaya na wanga. Iya na bunua so, zuruma, kwango ngo na 1140 ya, sa mga muna na communist. Kung na kaya na tinibol tamo ko. Kung na kaya na sa sangay mi bakal ko Amerika go kantil volta mo ena duro matalang ako kwa na banwa the glorious land. Who is always termed as a glorious land? Ay Amerika. Kabunga na banwa na bukidi. Iyan ba nang mga manalinga na koy to mi kumwapi kaya na luway kaya sa liway na luway amoni. Sawatia sabongango me bakal to katolika takyo de. O mura-mura. Abo nga ya. Go. Kung nga sa mga Catholic at mura-mura na Sustainable Development Goal, kung 71 Global Unity for Unity,
launch taking in 2015. Mangai 2030, all the world to comply with this. Nangarosotia, go. No poverty, zero hunger, good health, quality education, gender equality, reducing inequalities, industry, decent work, economic, clean water. Go carry the 17 sustainable development goals. Nas tinikami to na goal go sa lingo mo witi. Sa lala ti ko witi na ngauno go. Go. No one is to be left behind. We the people of the global goals. Na tuwa kami baleta na buru go kenda sa ndon me da comply ke kina. Wata kila tinga ba tinga walu asa do tani tale karuan yang lo samuri. Saka sagaba. Bale sambale kurei. Papiloni. Rwanda. On October 25, 2015, countries adopt a set of goals to end poverty and protect the planet. To what? Protect the planet and ensure prosperity of all parts of the new Sustainable Development Agenda. Protect the planet. Na planet ko mikuni rusa. Sakati ko na katolo ni Anglosi, ni karu ni Anglosi. Revelation 14, Salaba. Yes. The world will bale. Iyor tungor tatiku menaba. Mikuni bale. Protect the planet. Unirene na kasado tiko. Where do you stand? Na matindu sa tunto, we have to do this to sustain the world. Yan na mamulot ka na mga mulot sa tunitiko. Sana, kangkor sa na bali. Where will you stand then? For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Niro sa katigo samay walengu katigo binaka. Ni samay settle down and sa protect the planet. Sangay binaka go sala ka ng bayniwa. Sa set kaya may nakabinango. Sa set na nonda tiko. Alam sangay yalo makindala. Angay yalo makindala na rusa. Do you understand it? Kilati ko na kaya? Go. The General Assembly of the United Nations, official announcement of the Laudato Si. Go kone bola bulama na tuitambo. Na iwali ni climate change. Now Sunday has become the seventh day in the calendar as Genesis 2:1-3, the seventh day Sabbath. Right na calendar sa tigo ya, sa kani kami tunising na Sunday. Sa tigo may na Monday. It will come very, very slowly. Baka malua. Tosting may baka malua. Tosting may baka lalay. Go, sa rin sa layo tinising na Sunday. Meron ngayon tayo tayo ba, kinibol tam nito na, the seventh day. O irakanda ng gasin na tiyo mo sa kila na seventh day is the Saturday. O rinalubanda ng gaya tumuting mo yung nakama na magbuli di may record ni buli. Yung gaya may tura na lang o risang kawiro sinigoma. E ligoma nga nakatuno ticha. Hindi na? Iyang garaw na mabinaka. Garaw na mabinaka. Right, the 2030 agenda was adopted by all 193 members of the United Nations in September 2015. Right, taken together with the Paris Climate Agreement, it provides a universal master plan for humanity and for the planet. Makina marroy na buru-burungo. Marroy na buru-burungo, sambasi makina na Sunday solution. Ebola na Laudato Si. May running basi makina effective ni Sustainable Development Goal, the Sunday may marroy. Yan nakaya tutu na may na Paris Climate Deal. Ato raw, the lesson of all tambo na Genesis. Wala tambo ito na. Then one marriage and the other what? Sabbath had their origin twin institution from the glory of God in the benefit of what? Humanity. Go sa may bakatibu. And was a rua. And I was saying, was account to be coming in, we are allowed to be born. Try to study Genesis 2. You will understand everything. Kata ko baleta na tamatin, beri mayado na walwala. Sa beauty na Genesis 2. Nanona singa tambo meloto kina, na loto meloto kina, na kakana me kania, nanona bula me maluay, na zarazaka me job kina, na kato ko. Etiko nga na Genesis 2 before sin. Le wili ka baka walong dolo na Genesis 2 na kila. Okay? Then marriage. And second one, the what? Had their twin origin institution from the glory of God for the benefit of humanity. What about the Gilan Duor Sulqualu? Asabo sa kalunga tagiraw na kalaw.
go na marriage. Kasa ka vero na kalau, rawal veni, katumbu, melevida. Wala mo sa mesa vat ke chone, ran rawal veni. Sa kalor re mata ini ka ba tambu ka ba kalau ngata na kalau mani ba te. Omuro sa bandonia, under the human rights. Atoro? Saya ada? Sa kamoro, sa mo dua. Bisa kamoro. That is the Sabbath. Tinen dua kina tolu. Asa ba sa kalau ngata taka na kami tin singa na kalau kabaraba. Kabatambuya. Go. Marriage and the Sabbath. Iya ni kuha sa kamoro na marriage. Sa kamoro na marriage. Sa kamoro ya. Sa mo dua. Amo ngayon dua. Atoro? Yeah. How the king of the north enters the glorious land. We in the land which the Lord provided as an asylum for his people. Asan rona elewa kibei, go na mikau. That they might worship him according to their dictates of their own consciences. And ator na soso ka Amerika karam masulaka. Mikakuni ngay duri ka na system kem san rota kamay. The land over which for long years the shield of the omnipotence has been spread. The land which God has favored by making it the depository of the pure religion of Christ. When that land shall through its legislators abjure to the principles of Protestantism and give countenance to whom? Right. Rausa voko batanikua nabanwea. In tampering with God's law, it is then that the final work of the man of sin will be revealed. Protestants will throw their whole influence and strength on the side of the papacy by a national act enforcing the what? The false Sabbath. They will give life and vigor to the corrupt faith of Rome, reviving her tyranny and oppression of conscience. Then it will be time for God to walk in the mighty power for the vindication of his truth. Misanalako me pagalaw ta may nabi ka kelo sangere na those ko wani kalo. E kana Daniel 12 1 and 2 and ngauna koya and ngai tu da ko dei Michaeli rame na kaba me tota kira nona tamata oira sa kune ne dana ni boleto ne bol ni bula. Our land is in jeopardy. The time is drawing on when its legislators shall abjure the principle of Protestantism, so as to give countenance to Rome apostasy, the people whom God has so marvelously wrought, strengthening them to the row of the galling yoke of poverty, will by a national act give vigor to the corrupt faith of Rome. And thus arouse the tyranny which only waits for a touch to what? To start again into cruelty and despotism. Again, history will again repeat itself. With rapid steps, we are already approaching this period when Protestant churches shall seek the support of the secular power, thus following the example of the apostate church, for opposing which their ancestors endured the fiercest persecution. Then will there be a national apostasy, which will only end up in what? National ruin. Kinikilana bika kele asana kautir mai kinalenga. Turang kinamarama. When our nation shall be to abjure to the principle of his government as to enact a Sunday law, Protestantism will in this act join hands with whom? Popery. It will be nothing else than giving life to the tyranny which has long been eagerly watching its opportunity to spring again into active despotism. Awal tungo ko me warak nangauna melan devira kinana dona tamata na kalu en yoti ngano. National Sunday law in the Lume America. Yan nangauna ko ya. Zaman gayar. Rora. Gona yoti ni runa tikina na Daniel 11. Yan ang rongo may natuila kay natoka la wala na nakaba. O koyo ngwana la kwa ni kino ko kana dhunru la may na biba na ni kina biba ngewtaki na lebunga. Na rongo may natuila ke whenever there is a message coming from the east, that is a message for deliverance. And may deliver take populoni, seru siya la may na east. Erto may rongo tisu na kay
Natuidake, they come from the east. Whenever you see this, Natuidake, in the Bible, that is deliverance. Na ronga mai Natuidake. Ana ronga ni lesu romai. Sangai waka kinro ataki koya. Wakinro ataki dei. Wakinro ataki dei. O kam do sana no motiu na tiki na tiri tor sanga bulu kaono. Na bulan da temu mai kina baleta na tuitambu. Right, that's it, na tuitambu. E na kai wakinro ataki ko na tuku ni lesu romai. Ko na la kwani kina ko ko e na lava. Sonrebu. Sonrebu la kamera. Au sini kila vida na kana veder ni dulli mono ni dundu. Go. Me ia na me banga ni kami banga utaka le vida. Le bonga. Ia na banga durria na nona wala la na nona koru wa turanga na mali ni waitu irurua. Go na wala ni nona banga taka na nona dundu. Karwai rakira na tamata ura. E na me banga durria na nona daba. Wale lada his tente. E na mali ni vida na waitui. Ni orega ni dobola ni bola tambu. Dona bosa in italic. It has a very deep meaning. That has a very deep meaning. Sana waru mamadal tango biku. Wanduria na nona balada e na mali ni waitui rorua. Na waitui ya na lewe bunga. Atura? Elela na wainroka mai na waitui. Kembal kasa rifa na waitui. This is the whole world. Tararawa, ke wainroka e na uziwai na rewa e ave viti tiunga na uziwai na rewa. Ke waitui e tarai viti, e tarai ngilandi, e tarai viti udoko. So this is the world. E na vanduria na nona valelada e na maliwa ni kumu lei burubura e rua. E rua na kumu lei burubura. E vida na lei burubura tikongo. E rua sentuanga. Entuanga, people, human, the only one. But Okoya and the Vigan Waitui, there are two groups. Olabarita Beko, Navabantura Nanabalada, and Sunday worship, and the Mali were Keburabura Todoko, Leburabura Todoko. Go, do an asana, do an asana go. Okay? I don't know, we will not have one on a Sunday law. Right? The no law too. Ia na ngau na koia, na ngau na mga duria kino koia. Na nona balala na mali ni rona waitingo. Ngau na ya, sana ngai tuda kino maikeli. Me tota kiro nona tamata. This is the end of Daniel 11 and the beginning of Daniel 12. But the na balambale ke na message go o choni ngai me bonga madalataka in Revelation 13. Asa baga saura rata kira kena na tamata daba, kena daba, kena daba, kena daba, kena daba, kena daba, engawala kinendua, the whole world, engawala wiki, whole world saranga hoko na waitui. Me wala endo na ibataki likila imei, ea endo na waswasi na waitui, kena sena daba, ea na koro na waswasi na waitui, go. Sunday law. Matani waswase wala yanalinga. Na watakilikili nikalo will never go on the hand. It only goes on the head. Kame wala ina watakilikila enalava. Enrendra na tamata ni nonda kalo. That is Revelation 7, yes. Na watakilikili taki. Yana temoro, and Revelation 13, e ruana bono ambute kina na nona watakilikila. Ibe soti. En lingandra matao, watakartakir nagarabi kalau matakau, New Age movement, atheist, senilo tu wakaristo. Me vemo na tamata, may na dagadaka. Akaka na nga sabo kita kinanalingamu, kita ka na namudaba. That refers to work. So a Sunday is set aside for holiday for everyone. America sa employee a family day. Sa tukunoti na sinababa na family day. It's a Sunday. That will lead to this. Sa kambalaga tigmaya, may batambuikina. Sooner or later, sa batambuikina na dadak. Where na andre, ever know to wakaristo. Believing that Sunday in their mind and in their brain, this is the true Sabbath. Where na Christian, tau voko, may matagali Christian daba nga. Kara batambuikina Sunday. Where kaya. Wuro tau voko, melo tu daba.
This is it. Go na kasanga mo me kabo ko ya. Me ba lotu Catholic attack yo dei. And this is what he is going to do. Go. Sunday law will enable the whole world to merlotu na Catholic. Roda ia e na ngau na koya. Ada man gaya. E na gay tuda ke ko mai keli. O baga samtaka na ngau na ni rawa. Koya baga retanga na volta mo sembeli simbo kakina. Mai ne baga te bu kebrura. Do na ngau na ni rawa kau wasa warre kenda bale tolanga na lawan sinsan. Nano we are living in modern times. And then the usara baga lebu na yala alam bale tira inquisition. E na ngau na ya. Weira rawa tatamu tumai. West weekend na to ko na family lotu bagandre na lingan to ya manando na vida na ose bagandre na manando tungo na vida na ose sanga kuita take ro na ose me rodidi agap sanga ya kaka ser na tamata. That was then, but inquisition in the modern times is totally different from that one. Sanga people garro take mosi ndondua yena ngauna koya agap nga ya Michael will be there mebu keiko na kawala nga madakapa Dome was saying, okay, my kid. Charles was our meeting. This is Europe. We are now living in 2025. Timeline ke Europe saya doti. Go. Sabole kan lesma yotisu. We are now in 2025. Sa oti makao na Baltambo 1840 was at in the Kunda. We are now looking for the progressive into the second coming. Today is 2025. Ronga da bobinak. Na watu sabole kame taumai. One world order, time of the end, Sunday law. Yeah, na ikaw no ni ulu ningata. E mosi na ngoningo na kaya kaba weekend. Iyan rolling ganga na tamata. Keba kasa daba. Keba kasa tatauna kana nonang bula bede ve Chisu Kristo. Kema turang kena marama. Ia na non ngau na tiko ya na kaibo duri na kalo no malangi do na matentu e na senga sar ni baru sei rawa ia na matentu ko ya e na senga ni biu tu menon na tamata tani ia na buru me metanga ko kabago tena bi matentu ngor kan tu ka senga ni mundu na kabani timeline e ne vole taniala turan kena marama au sa botara o timi ken taniala wasetini ken taniala wasetin kedua ken taniala wasetin kedua. Timeline 7 will go to Daniel to Revelation 20, 21, and 22. Sana may yote kina na iwalu lebu. E sakaba na tewaro ki wata kina lebu. Anong guya watambo na sinu lebu tingwe beleti kina tamata mesa tau mundo. God has a timetable for all the events of earth in history. Soon the sand of time will run out. Rwanda wabinaka na prosai. Now is the time for God's people to show themselves true to principles. Kako na gaya lotu baka Italia, se lotu baka lala. Lotu misakanialo, misakandina. When the religion of Christ is most held in contempt, when his laws is most despised, then should our seal be the warmest. And our courage and firmness the most infreeting, to stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us, to fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. At this time, we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Lele wir no kansa sugo timuri. Kakunin reti ikwea. Me bakan tete tiunga. Na singa sa bola kan lesmai. Jesus sa mandara out in a uniform go, and he will never wear that uniform again. Now he's alive in that uniform and in that office. And in Donambongi and Dorsinga and Mailala. Na wali wala ko ni betelib. Iyan nga na statu kina monro se bebo sagrao. Monro se bebo sagrao. Ni berni songa na katumuna loma. Me lesu me turanga. Wala bo sabo grao. Ke bo se berra. Mo soli na numbule na ngongo. Jesus abole kan lesmai. Sawaro bo ban ni kala korburuya. Scars are still there. Awaro to na tukian endel tebeli. Mesa adjon na beluai. Iya, ni sabang tibunya ada lebih kaki tu ngondo daba. Do, terlake ka, baleta, nawali, nawali. Obe suriti musulah nombor lebih cisu. Kerana tu masuk. Turang atau mereka mai bolong malangi.
ke mau ni bina ke muni sama tata ke mami nei lago sande na lo me ke mami di honi nang ganga ti ko ngam ke mami dei tala ngabi ke muni bina wale kem sa re rawa na kai na takawa na kawono ni ulingata ke mami kem baro te ke mami ka sobana lo me ke mami kinologi tamsar ve ke muni bon data kana ve ke mami na nomni bola ni hado mai na ngauna ya oni na ke mami ene be mono ndundu ke mne tukina bina wale bina lo lam ke na be bakal mataki ci sune wangol